Yaorana e Maeva. Leçon 15, le travail, te ohipa. E haere oe I hea. E haere na e au I te piha ohipa a te tomitera. E aha hoi to oe tera I reira. Wa moe, tau parau I ho taata. No reira, vau I haere mai ai I papete nei. Te papa I parau, haapau maitai e maururuhia ia e tona pauti. E aha te toroa o to oe hoa. E tamuta tona toroa I te matamua. E I teie nei, wa riro o ia e I raatira tamuta. O te tinito, te tata o taua, aravihi, ai, o te whenua nei. E aha te tumu o te wha e a raa o hipa I roto I te mauhotera. Wa tupu te wha e a raa o hipa, no te mea aita te rawe o hipa I maururu I ta ratau moni o hipa. Grammaire. La langue tahitienne utilise des postpositions, c'est-à-dire des particules grammaticales susceptibles de compléter ou de modifier le sens des verbes. Les principales postpositions sont mai, atu, ae, iho. Par exemple, ho'omai, acheter, ho'oatu, vendre, ha'aere mai, venir, ha'aere atu, aller. Par exemple, atu ou ae, ite ete, ini a. Mettez le panier en haut. Atu ou iho, ite ete, iraro. Mettez le panier en bas. Dans la phrase 2, te papai parau, haapau maitai e maururuhia ia e tona pauti. Cette phrase donne un exemple de construction où le sujet précède le verbe. Vocabulaire. Piha ohipa, bureau. Raatira piha ohipa, chef du bureau. Papai parau, secrétaire. Afai parau, planton. Pare rave raa ohipa, atelier. Tata rave ohipa, ouvrier. Tata tamahana, journalier. Toroa, métier, fonction. Pauti, patron. Tata ho'o taua. Tata ho'o tao a, commerçant. On se retrouve la semaine prochaine pour la 16e leçon. Nana!